ko tēnei tahi wāhanga tuatahi. E ka whakamate ahau tēnei, au kama. Like, kua karo taku upoko mai o upoko hiwi. He tūpāpaku kei te ringi. Tūwana Ellisha Halbert-Pere ki te ringi mekemeke. He oi ko te penapena pūtea mo tōna karapū kei te tihi o whakaaro. I tautoko hea e au i ngā kaupapa o te rīki me te whitipōro ka tonoa hauki oku tamariki tokorua. Me whakaputa korua mai i o korua ruma ki oku nei whakaaro me whakapiki o rauwa hauora. Nā reira, i a rauwa tainga, ka kite, ka au, ka tono mai a race kia mātou. Ka hiha koutou te uri ki roto i a co-wars and ka taia tātou. Ko Halbert-Pere tētahi o ngā kai mekemeke mo te kaupapa o Code Wars, hei māngai mo te karapū o Waitaha Māori. He kaupapa mo ngā mātua o tautahi e penapena pūtea ana mo ngā karapū whitipōro rīki me te uniana. Nā Rhys Papuni tēnei kaupapa i whakarite, a kua whakatūria e ia i ngā kaupapa pēnei nā kia whakahoki atu ki te hāpori. We run these charitable events, more so to help our organisation to stay afloat. I know it's tough times out there for a lot of organisations, so all of this goes back into our young people. So we've had a lot of good clubs that have jumped on board. We have Waitaha Rugby, we have Maris Albion, Sydenham Swans. And one of the biggest ones that we've had so far, the Edmonton Magpies, who've all jumped into this pūpapa and been solid all the way through. Ko ngā tamariki o Sapa Tolea Whua, e tākoro ana mo te karapū o Edmonton Magpies. Ko whakatūria e ia he whārangi Give a Little, hei tautoko ake i tōna whānau. For myself, just out here turning up the trainings, and that is a way of me supporting the fundraise, but also my son and his league team that he plays for. He plays for the under-12s for Edmonton Magpies. So the Give a Little was, we're fighting for the love of our babies. So everything that comes in the page and that all supported through our community and that goes to our babies. He toa tahitanga tēnei mā te tokorua, kia uru atu i te ringi, me tā rāua hiahia kia ke panaku mo a rāua tamariki. Ko te tino whāinga, ka eke ki te taumata anō, and tērā pia ka uru, ko te tino whāinga ka uru ki roto i te masters mo te Neke. They're our future stars, so if we can pave the way for them, they can pave the way for the next generation as well. Ka tukuna ēnei mātua i a rātou katoa ki te ringi o te Code Wars, hei te tekau mā whā o Maihe. Shakayla Andrews Alapaki, Tahu News.